Imma nhar il-ħamis dan il-Parlament se jintalab jivvota fuq riżoluzzjoni li tagħti l-impressjoni li dan u xi pajjiż, jiġifieri Malta, li ma jinteressax mis-Saltna tad-Dritt. L-ironija hi li fil-waqt li dan il-Parlament illum qed jiffoka fuq Malta, f'Malta għandna gvern li llum stess u f'anqas minn 100 jum qed iressaq emendi fil-Parlament fuq il-parir tal-Kummissjoni Venezja biex jirriforma l-liġijiet. U qed nieħu gost nisma' li r-rapporter tgħid li se tressaq emendi u nixtieq nara dawn l-emendi għaliex kif inhi r-riżoluzzjoni bħalissa ċertament li ma titix stampa ċara ta' dak li qed jiġri. U l-Kummissarju semmiet il-ħatrit ġudizzjarju bħala eżempju fejn skonti ma sarx biżżejjed. Li ma semmitx il-Kummissarju huwa li l-Gvern attwali jaqbel m'aktar riformi li jirrikjedu emendi kostituzzjonali li jeħtieġu 2/3 tal-membri tal-Parlament kif ikkomunikat lilek, Sinjura Kummissarju, fittra mibgħuta lilek. Dawn huma riformi ta' liġijiet li gvern preċedenti li jagħmel parti mill-IPP ma ndirizzax f'25 sena u li l-gvern preżenti. Thank you. Mrs. Gomes for 1 minute. Senhora Comissária, falou no papel dos whistleblowers. Peço-lhe que siga de perto o que está a passar-se no meu país, com Rui Pinto, o whistleblower. Grazie ħafna qed nitkellmu dwar il-valuri tal-Ewropa iżda ħarsu lej dak li qed jiġri f'pajjiżna. U wara l-qtil tal-Daphne Caruana Galizia naħseb li mhuwiex aċċettabbli li dawk wara il-qtil ma ġewx arrestati. U dawk responsabbli u Muscat qed joħroġ ordnijiet lill-prosekutur pubbliku u lill-awtoritajiet pubbliċi. U għalhekk għandna emendi illi qed jitressqu kif ġie deskritt mill-Sinjura Dalli minuta ilu. Kollox jissuġġerixxi li l-mafja qed jimmanipola l-gvern u dan mhuwiex aċċettabbli li Joseph Muscat ikompli jipproteġi il-korrotti fil-Karti ta' Panama u ikompli jipproteġi l-qattila ta' Daphne Caruana Galizia. Your time, no. Spiċċalek il-ħin. Signora Gomes, m'intix qed tirrispetta l-kollegi tiegħek. Signora Dalli, għandek karta l-blu. Taċċetta? Signora Dalli, nofs minuta. Thank you. Since I was mentioned in an incoherent speech which I couldn't even. La jiena semmawni fil-diskors inkoherenti li ma stajtx insegwih, jiena nixtieq insaqsih inti kontra dawn ir-riformi ġifieri hekk fimt, Signora Gomes. Dawn huma riformi li verament jistgħu jiżguraw is-separazzjoni tal-setat u l-istat ta' dritt u għalhekk mhumiex hawnhekk dawn mhumiex qed jiġu rispettati u għalhekk l-investigazzjoni dwar il-qtil tal-Daphne Caruana Galizia ġiet imblokkata u dana tal-missħija hija. Kollegi nittama illi nista' nara li għandkom ħafna xi tgħidu lil xulxin u forsi tistgħu titkellmu barra mill-emiċiklu. Il-kellim li jmiss issa.